Maray na aldaw po mga tugang, kumusta po kamo? Unya po na ika-42 na edusyon po kan sa tuyong programa. Maud ko pong ihira sa Indo ang nakapalaman sa sakuya pong privilege speech na sakuya pong pig-deliver sa regular session kang sangguniang palunsod kang Naga. Hindi po may kinaaraman sa satuya pong mga padangat na senior citizens. Maray na aldaw man po palan sa gabos na nakaantabay po sa 89.5 radyo natin, Naga, sa paagi po ni Station Manager P. Mariscal, asin man po sa mga nag-iinanyog sa 105.5 Bicol Idol FM, sa pangilot po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. Live man po kita sa satuya pong YouTube channel, Kagawad Lito del Rosario. Maray na aga po sa gabos. To all the members, to my esteemed colleagues, the 13th Sangguniang Panlunsod of Naga, headed by Vice Mayor Cecilia Nene Diasis, members of the Secretariat, Mr. De La Torre, ladies and gentlemen, maray na aga po sa gabos. Morning. 8 taon po ngon yan, ako saro naman na senior citizen. Ay, wow. 52 years old po ako ngon yan, and I'm looking forward na maging dual citizen naman kang nasyon. 60 years old. Tigmamaot naman yan, makaabot kita dyan. Madam Chair, though in senior years, ang sa tuyo po mga senior citizens should be given attention sa senda pong physical, mental, social, and emotional well-being. We have to ensure that the elderly are also free from abuse, neglect, and exploitation. Republic Act Number 7876, otherwise known as the Senior Citizens Act of the Philippines, this was enacted February 14, 1995, provides that the government should give adequate social services and an improved quality of life for all, including adoption of a comprehensive approach towards health development for the elderly. It is in this context that the local government units are required to support the Senior Citizens Act by reviewing, formulating, and developing regulations and guidelines necessary to implement an effective health and wellness policy within their territorial jurisdiction, including passage of local ordinance or ordinances focusing on senior citizens' wellness, which should be consistent with the existing national policy. Ang mga senior citizens na po igbisasyon ka Naga, under na po sinda kang Senior Citizen Federation. But sabihin po kani, ito po mga asosasyon sa malibaybang barangay kang Naga, nakapandong na po sa indaan sa ropong bilog, asin pusog na federasyon. Asin naman po nag-enjoy na kan mga benepisyo na hali po sa national government and even po sa local government kang Naga. Alagad po kay po na mag-esperso pag-iraray kita, tangarig pong mas mamatik kan mga senior citizens na po ang sa tuya pong padagos na pag-antabay sa inda asin pagpadangat po sa inda. Hence, I am submitting today, Madam Chair, I propose ordinance establishing a Senior Citizens Wellness and Recreation Center in Naga City, promulgating guidelines for its implementation, adopting certain provisions of RA 7876, appropriating funds and for other purposes. I have incorporated in the proposed ordinance, Madam Chair, the duties and responsibilities of our LGU Naga. 1, to review, formulate, and develop regulations and guidelines necessary to establish an effective Senior Citizens Wellness and Recreational Center. Aramon ta po kung ano pa ang mga pangaipukan sa tuyo po mga senior citizens, asin siyempre kung ano man ang mga oportunidad na pwede pa man para sa inda. Ma-initiate man po kita ng mga productive activities sa siguradong mga katabang o pa sa mga sa inda pong mga salud. Asin ang pinaka-importante,
mag-initiate kita ng mga livelihood trainings na akma man para sa indang mga edad, tangarig sila po magkaigwa pa nindagdag na income pag-abot ka na panahon. And of course, iba pa mga activities na subo po para sa satoy po mga tugang na mga senior citizens. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Promote and maintain linkages with other government units and other instrumentalities of government, including the Federation of Senior Citizens, Association of the Philippines, and other NGOs for the delivery of wellness and recreational services, facilities, livelihood, training, services. I am proposing that this center be established sa tuyang available na lote dyan sa may Metro Naga Sports Center area sa Pacol, Naga City. Ano pa ang mga services na pwedeng ika-provide kaning sinabit ng center? Sa paglakaw-lakaw ko po kaya, Madam Chair, ang kada barangay igwa siya ng Senior Citizen Center. Nagiging lugar na pigmimitingan, pag may mga okasyon, mga Christmas party, dumana sinda. Abot lang duman. Mayo kita ning sarong dakulang facility na kung saan pwede nindang dumanan and mas lalo sindang ma-stimulate ang sa indang pagmati and well-being, tangarig na mas magipang productive sa natatada nindang mga panahon sa kinaban. So ini po ang pagmaot kan sa idong lingkod, sa tabang po kan na mga pag-iribata sa Sangguniang Palunsod, na mag-establish kita ng Wellness and Recreation Center for our senior citizens. Ini po dapat na ano ang mga serbisyong pwedeng ikataon niya. Ini po inclusive sa mga senior citizens that are eligible to avail of the services with the highest prioritization be given or extended to those abandoned, neglected, and mendicant senior citizens. Kadakol po kani, igdi sa tuyang lugar. Productive activities that are both recreational and educational, most appropriate and least restrictive, and age-appropriate training activities with least mobility sa inda. Ano? Iko po ning lay down ko po sa proposed ordinance ang mga pwedeng gibuhon pa. Arog kang capacity building, reorientation and training, and ang research and development. Di mo po gusto sabihin may edad na siya, mayo ng ibang oportunidad sa iya. Dapat pong mas matabangan siya sa paagi ng pag-research, pagkondukta ng mas in-depth na study, tangari pang masugpunan or ma-enhance ang sa iya pong pagbuhay sa tuyang lugar. Pig-lay down ko man po sa Section 6 ang mga wellness and recreational activities or services na pwedeng ika-provide sa tuyang pa mga senior citizens. Mga fitness programs and wellness education workshops na pwede nindang gibuhon. Of course, dahil po mawawara ang livelihood training program. Kadakol po kita mga senior citizens na 60 years old, nag-retire na, 65 nag-retire, pero pwede pa na magtrabaho. Pwede pa na maging productive na mga namamanuan. Tanan-talan sindaning oportunidad. Iyon po niyang pagmaot kanipong sa tuyang center na gusto tang i-establish. Kada, piglista ko man po, Madam Chair, ang mga activities na pwede nilang gibuhon,
tangaring pong mas makatabang sinda sa satuyang komunidad. Sa pa po, Madam Chair, nag-establish man kita igdi ning Naga City Senior Citizens Wellness and Recreational Center Advisory Board headed by the City Mayor. And ang Vice Chair po kani iyo ang satuyang pong City Vice Mayor. Ang trabaho po kani is to craft a wellness and recreation program, an overall program na dapat magibunin daw within 6 months after na maipasarta po ning ordinansang ini. Kung sakali pong mamarapaton kan mga pag-iriba ko sa sanggunian na panlunsod ang pagpasar kaning ordinansang ini. Yaon po idi ang trabaho kang board na mag-review kan mga existing systems, policies, and guidelines on senior citizen services na pigi-implementar kan man iba-ibang opisina sa Siyudad Canaga. Kadakol po kita kani, pero dahil na hiling sa kabilugan. Yaon pang opisina ni Mr. Jimmy Reblando na nagtataon ng giya, pero baka po mas igwa pa kitang maisip na pwedeng i-contribute para po sa po mga senior citizens. Develop program for intervention designed to promote and upscale the approaches for wellness and recreational services. Recommend appropriate program focusing on addressing the wellness and activities and livelihood training, as well as review all related laws and regulations related to the seniors and recommend to Sangguniang Panlunsod para baka po mas makakibo pa kita ng mga enhanced na mga legislation para po sa INDA. Ini pong advisory board na ni, iyo po ang matauning mas direksyon sa mga ginigibot po para sa mga senior citizens. Ikaw po akong propose, Madam Chair, na oversight committee para po sa mga senior citizens. And ini po ang mas importante, ang funding and appropriation. Ang proposal ko po, Madam Chair, ibalita po ni sa annual investment plan for 2023. Ang initial na amount na 30 million pesos for the establishment of a recreation and wellness center for our dear senior citizens. In closing, Madam Chair, ako po sa pagtubod ko, mas lalo tapong dapat na ipahiling ang satuyo pong pag-ataman sa satuyo pong mga seniors. Mas lalo tapos sindang padabaon. Tagabus kita maabot sa edad na ini. Ikaw po kita mga pag-iriban ng mga senior citizens na naging productive, baka po mas maging productive sinda. Kung igwa na kita kaning mega facility ini na matao sa inda ning mas bagsik, ning kusog buot, mas matulod sa inda na sa paghiling na, oy, produktibo pa man pala nako dahil tinatabangan kami kan lokal na gobyerno kan Naga. So, pero po kan mga senior citizen center sa mga barangay, sa tatuya pong syudad, dapat po igwa kitang paghiling na arog kani, asin iyo po niyan sa kuyang pigo-proponer sa satuya pong mga pagiriba, igdi Sangguniang Panlunsod. Aram ko po, nayaon man ang pagmaot nindo, mula kay Mayor Nelson na sa sarigan na lalauman, nangangataman, ligasyon, asin kay Vice Mayor Nene de Asis, asin sa entero pag-iriba igdi sa Sangguniang Panlunsod. O, salamat pong maray sa indo. Iyo po niyan sa kuyang pagmaot and aram ko pong sana matabangan naman po nindo ako igdi sa kamauutan pong ini. Salamat po. Maray na aldaw po sa Satoy Gabos. Gusto ko po pala magpasalamat sa Gabos po na nagdalan ka sa Satoy pong last episode. Manungod po yan sa pagbisita niya to dyan sa Cardiac Center, Bicol Medical Center o BMC. Lagpas na pong 75,000 views sa kuya pong Facebook page ang nakahiling and nakaantabay. Salamat po sa indong padagos sa pag-antabay sa kuya pong programang Pag-Urulayan ta po. Asa sa masunod po, liwat, inian sa indong amigo, Kagawad Lito de Rosario, kan Siyudad kang Naga.